Towel ke la mogela mo Codeswitching 2020 mo rutanga malema ka gae lo kgonne ke nyaka re lebele Euclidean geometry tlo wana rena re beletše mohuta di angle. So mohuta di angle tle re tuša ge re solva circle geometry ka gore ke direseng tše re tlo di šomišang ge melane mengwe e hlakana. So a re bona ke di angle efe tše re sa di tseba. Na le mohuta ba reng ke di straight line angles. Straight line angles ke di angle tše re di kry-ang go straight line, and ra tseba gore straight line angles di lekana le 180. Straight line angles di lekana le 180 degrees. So a re lebeletše methalo rena mebedi e le mothalo wa AB le mothalo wa CD. Ge e hlakana mo e di angle tše kae, e re fa di angle tše 4 e leng F, K, J and L. So straight line angle tlo ba dife? Straight line angle re tlo ba ke angle e formang ke K and F, ya ra gore angle K plus angle F e tlo lekana le 180 degrees. Ge o e fa lebaka tlo gore angles on a straight line. Angle tše dingwe gape tše di forma 180 ke angle F le angle L. Gape angles on a straight line ke angle F plus angle L lekana le 180 degrees. So again le gona gape angle tše di diang straight line double angle F, double angle L and angle J ke di angle on a straight line tše. Angle L plus angle J di lekana le 180 degrees. So 180 degrees e nngwe forma ke eng gape? Ya forma ke angle J and angle K. Angle J plus angle K ke di angles on a straight line. Ya lekana le 180 degrees. So ke di angles on a straight line. O tlo bolela gore angle F plus angle L equals 180 lebaka ke angles on a straight line. Because ge re solva Euclidean geometry pela wa nyaka mabaka y ore di lekana le 180. So angle tše dingwe tše mohuta di angle le mongwe re bang le yona re ba le di vertical opposite angles. Vertical opposite angles tšona di diang di a lekana. Vertical opposite angles ke angle J ya lekana le angle F. So ya ra gore angle J ya lekana le angle F lebaka gore vertical opposite angle. Angle F ya lekana le angle J lebaka vertical opposite angles. La wana gape ya ra gore angle K ya lekana le angle L. Angle K ya lekana le angle L, vertical opposite angles.
ke di-angle tše di lekanang. So mohuta o mongwe di-angle re tsebang ke supplementary angle. Supplementary angles. Supplementary angles ke di-angle tše di lekanang le 180. Ke di-angle tše di lekanang le 180. Angle tše pedi tše di lekanang le 180. Two angles add up to 180. Ke supplementary angles. So here are our angles tše mo on a straight line. K plus F lekana 180 supplementary. F plus L lekana 180 supplementary. And L plus J and F plus K. Ke supplementary angles tša rena tše. Ra ba le complementary angles. The complementary angles ke angle tše pedi tše di lekanang go hlakantše di lekanang le 90. Ke angle tše pedi tše hlakantše di lekanang le 90. Then ra ba le revolution. Revolution ke di angle tše di leng around a point. And the revolution di lekana le 360 degrees. Revolution ke di angle ka moka na tšona around a point. Di circle lekana le 360. Then ya ra gore angle F plus angle K plus angle J plus angle L di lekana le 360 degrees. So ke mohuta angle ye re nang le yona e formang ke meline mbedi ge e hlakana. E re formela di vertical opposite angles, straight line angles, supplementary angles. Man are na le complementary cause a wana le angle tše tše pedi re di hlakanang le 90. Ta re formela le gape le revolution tše le gore ke di angle around a point. So a re lebelele mohuta mengwe di angle e formang ke meline e mengwe. Mehuta e mengwe ya di angle ke e formang ke gore e bopang ke di line tše pedi tše reng di parallel. Line tše reng di parallel re na le line BC e parallel wa line DE. And line e ripang di parallel tše pedi re bitša a transversal line. Re bitša a transversal line ra gore FG ke transversal line. And a transversal line ge e ripa di parallel tše pedi when it angle tše e di forma di angle A B C D E F G H ke angle tše di bang gona ge transversal line e pasa di parallel tše pedi. So a re bona di angle tše re ba le tšona re ba le di number 1 interior angles. Interior angles ke di angle tše pedi tše di leng ka gare ga di parallel line. Interior nra gore ka gare. So angle tše di leng ka gare ga
two parallel lines while angle C D E F di ka gare ga di parallel lines while angle C D E F ke di interior angles. So ra ba le di exterior angles. Exterior angles tsona ke jo di kirang ka ntle ga di parallel lines tse leng ka ntle ga di parallel lines. Re ba le angle A B G le H tšeo ke di exterior angles. So o tloga mo mohuta mongwe di angle re bang lona e formang ke parallel line tše pedi le transversal line. Re ba le di corresponding angles. Corresponding angles. Corresponding angles o di bona ka mohuta wa F. Mohuta F ya angle le mo ya lekana le. So line tše pedi le parallel angle tše di formang F interior le exterior di a lekana. So F a rena e ka no se be straight mara go bona mo ka re go na le shape ya F o tsa gore angle tše di a lekana. So a re beletše parallel tša rena BC DE le transversal line rena ke di angle di fitšo ka reng di forma F. Re ba le angle H le angle D di a lekana. Corresponding angles di a lekana ya ra gore angle D ya lekana le angle H. Ra boa gape re lebeletše F a rena re ba re lebeletše ya mokgwa o. Ke F a rena re lebeletše kua then re lebelle F ye nngwe e bopega ge o e lebeletše o ka re e šikamišo. R G ya lekana le C. Angle C ya lekana le angle G. Ya boa gape F a rena bjalo re lebeletše godimo. Lebella F re ya godimo. Our angle E ya lekana le angle A. Kora di bopa F angle E lekana le angle A. So ke di corresponding angles tša rena tšeo a re ke fa performang F if E lekana le A B ya lekana le F biletše gape o ka re e šikame F a rena ya go ba so B ya lekana le F angle B ya lekana le angle F ke di corresponding angles tša rena tše di formang ke di parallel line le transversal line. So mohuta angle tše mongwe tše di formegang gape. Number 4 re ba le co-interior angles. Co-interior angles. Co-interior angles tsona di forma di bopa shape ya C ke angle ka mogare ga interior
interior ka gare ga di-parallel line tše pedi, an angle tše go di dia o di hlakantša di re fa 180. So co-interior ke angle C le E, ya ra gore re hlakantša angle E le angle C swantše di re fe 180 degrees. Co-interior angle ape re nang le yona ke angle D le F, angle tše di leng ka gare ga di-parallel line. Ya re hlakantša angle D le angle F swantše di re fe 180 degrees. Ke di co-interior angles tša rena tše. So mohuta mafelo re bang lona wa di-angle re ba le alternate interior angles. Alternate interior angles tšona di forma shape ya Z. O ka kgona go thala Z angle tše di leng ka mogare ga di parallel lines interior angles di a lekana le tšona. So ya ra gore ge re lebelela Z a rena o ka e lebelela ka mogore ke Z angle C ya lekana le angle F. Angle C ya lekana le angle F. Ka mokgwa formang Z a rena, Z dingwe rena re ka e bopa jang, re ka e lata so, di interior ke E le D. Then ya ra gore angle D ya lekana le angle E. Lebaka e leng alternate angles. So ke di-angle tše di bopegang tše re kgopotšang tšona go tloga tlaseng tša fase. So eno ra gore ge line tše pedi di le parallel ene go feta transversal line mo gare, if corresponding angles di a lekana or co-interior angles tša go lekana le 180 or alternate interior angles tša go di a lekana, e ra gore line tšeo tše pedi di parallel. So if I got prove rena line BC and line DE di parallel, o swantše o prove or na the corresponding co-interior alternate angles di a lekana na. Then if di a lekana o ka conclude gore line tše pedi di parallel. So mo video beno ne go potša gore di angle tše re di dileng tlaseng tša fase le gore ge re to thuša ka gore reason gore why re di angle di a lekana, tla re bolela ka nto re tseba. So ke a leba for go lebeletše for di video tše ngwe tša geometry ya Codeswitching 2020. Thank you, ke a leboga.